Abusia kasa gist na kasa hit. Kasa gist gist na kasa hit ka ho. Enna opani bia wade mu nsem a wode aba bedan mama bi ne wa no anu wo hye papa we die kese ensem akese ankasa o enya asem ketwa na sofo pa wotumi gi obeyire wotumi keka nsem ama obia wade eye basade a na chese wo sofo die no chese na chese ntwa yie sofo de nka me hu ye de na nka wo na wosiesia wade but we die sofo egu awade sofo ma wade aye basa na chese ne ekoso ani ne ebuboba no anu ohye medofo ka me ho ne yenkonkotie na nsem wo mu pa ne efa bi entu ye hofo yenko nkodo asem no mu ensuko embra eja sorry na ho te say me ho ye bibia ye boko eja relax ha ho aha Kofodi aboko. Ujidi. Oh, boko. Bibia da asumbi. Okay, boy enkomo wona nam de leto bae. Eda obra apamfo ne etiefo mutie nyina me da o ma sese o mama mkwan se menkasa wo ai FM ase. Okay. Masem tiawa ne se me yere ne Agnes Koko. Na sofo obi a friend Edubu ahen Reverend Edubu ahen what's to say sofo bi a friend Reverend Edubu ahen abeko ko bi wo ye ho enti medem se me yele sori a o se okọ afumu ti medem se e bia papa no na okọ na afumu ti dakro na me ba o to bu ansa sakwa no du sofo Edubu ahen ho oba no a wo bo ni din wo so wo yere what they say Agnes Koko why no ho ade why no ho ade okay woni na setena mu hia ne woni na tena mfie dodo say tisan wachi kra na boy nkomo fi ho bra na yemra meduru ba bi abeduru yansa na mehu de meka akere wo oh me na setena mu de atra ache bebre yansa mfie be say ni ye ko mfie be say aduonu no mutu aduasani na say wo hia na wo be mfie say okay mi hia no me fa say na me wo be 30 plus 30 years okay so say when you saympacho say me ko 57 years 57 okay 30 no share no oba no so anya be say oba no so no so bro 20 plus okay okay boy home come no share no ye dey na feel utime de koye ne ho ade no me ade one no wo ma say ye hwe ho isi anu me ne de tran ma ye wo enkwala enum na ba ko free okay okay wo ma na se akasakasa timi banti ho ade de anye ntem sa okay ade na de akasakasa ne ba so awali subject akasakasa wo nti anye ntem sa ama mentimi nyina so anye ne ho ade nti ikoye ne ho ade me be kwa koye no ade nam hu se oni papa no sa Edubu ahen no okọ na fu mo no nti me ko da bi otubo oni ne tena amfie be sen ya wo wie ya wo kura wie ya wo 5 ya wo ya mani nyina wie ansa na koye no ho ade ansa na me koye no ho ade eja oh na me ka se enema bi hon ma na enye itinya enema nyina na wo betimi aka no bedwam se bi hon ma wo be ahobwa se wo koye no na e bia bibia bebom na e wo se wo twe esan akra sikasem wana oh sikasem no de na no ka ho bi na ahase enso na kwala no so na bi won ma na yare ne ade wo muti na entimi enyina saa okay hu ade yo ne ko sen mo kokoye no wo mo ye wedding pin mo gu veil na mo ye ne sei okay ne hu ade ye no ye ne hu ade o fie me da no okay ti ade chi kwasiara no ende ko aso de mpoko shira so okay ti me fanse wo she ka ba ko efie eno ko she ba ko nso wa so de o she intifie de ne mu she mu kente no ma ena kwasi ala o she gon na so she suit o aja yima no ne enko okay eti mu ko asori dem no insuaso no mu ye ne se mu ko kantam se owo mu nkwa mu ka bi ye kan bi mu kan se o si de ye de beba o how bi e beba awale num bia no se ajise owo ene betimi atete yentem now can yes I do okay o me kan wono so kan okay nti wo ye ho ade yo na chie wie no iboye nkomode na si
me yan ho ade wi e kire no ye wo hon ma ti enfa se ye me ye fo mu dwuma ti bi won ma wo se oni machine ene me konko ye dwuma no ti bi de ma fan se ono so etonton ne ma ofiti ofie kura ton ade na efi se betia aboya ma ye nkwala na eko school no me so ko dipa e wura ma betimi di ahwe no ono so edi pa ofie na ono so de abi aboa enti bi de didi ma wo se wo kọ afuom wo kọ afuom no da kro me kọ afuom we tra papa na 11 tedubu ahen no ho na come me kokofu na de na wo afuo na wo yere no nso kọ afuom ba bi foforo na onim ba bi kọ afuom se onu afuo ba akọ wanim ha ya ansa na wa tra kọ papa no ansa na wa kọ ba bi ameka se ho de ben forest ano okay anti me fa se ba bi ameme kọ de no wachiri ena ba bi ono so ekọ no so kanu wanim ansa na kọ wa tra kọ papa no okay ti me ba kọ forest wona me ba no ena me ba se me kọ akoyi aduro bi wo ekwan ho nom akoyi obi aduro ti me wo ye aduro okay minum ha mama kakra anti wo ye dunsini me se me ni license nti me ye dunsini ne bo me ti de boa me ho ene me ba kora nya accident me ana ye yi free hospital me ana me ti me shire ene ya de nyina okay then to aso ye ko do me ti jo me ti o enti me ko yi aduro na iwura mo honum na papa ne jansen so na me yi aduro no ono fanse ono obenkuma na mensumuko ebia ni fanso na ekoyi aduro na mu se me yere free papa no afom honum eba abetiasi ekwan na wo free de na onim se ho no woko nim se ho no woko enti me ye ayi na me yi aduro no ye no enam to aso ko papa no ho na afom honum na wan fra wo yire se bia agena ahade e wo be no ti am na se wa aka so ko nti me de ma head and fee no nti me call papa no nam ko bisa se maami ofri ahase e de ade no be wo fuma e no so wo se wo mesesa ni koku man nti obon pa e nam ka chen se me yire no nti fee na akui o hwe no amna nse abio na me kwa me kwa me koku ni bi so me kote a oni machi eme enko okay na me kan sana papa no ekeka se mebre sabre na menye ne ho ade no o frɛ me ni tena aduan so ma o kan se mebre ensem bebre no wanka me hunu ne o kan o se maye ne ho ade ana ne obusebusa me nam se o da bi menye ne ho ade ene o se ne memobode na menkoye ena it's a papa so fu na etu saafo no se ne nka futupa ena me dem dedan ne mani ti me dedan ne mani am e baaye na ibebusa obaye se o sora so ko wafumo o ko wafumo baby a ofri ba no se on de kodi pa nam se okay kodi pa se enye hwe nam de bitwa so ti mitwa so a kire me ho ana me phone essay nti ifa ni phone se kam de ko anopa bi ma makuru o phone say wo so phone ben pa chew da be manyi wonim ni den ya no bi da bi so yam okay nti wo de say na ofa wo yere de o yere so use phone be no smartphone type be ya okay techno saying 9 okay 9 na say you wonim phone we ya we scholar okay yam committee and I'm fan phone say be the year call ti me saw phone any no na voice note bi woso na ja phone de nya abotre o so see wa fa phone say o de ye call wa nko WhatsApp a o be da copy voice note so mama say Nyankopon de ne hu sa Nyankopon de ne hu enti bi de minim de e kan me a me hu sa ade no we de obi asempa ni hu me hu de e kan me a ma call obi WhatsApp na say me WhatsApp ko me she da e se de me ko ahonom okay to be ye na voice note ni drop e there be na eda so na me boss so I say bia person hwe videos bi e na me boss nti boss na say o ne papa no ne na e kasa wa recording na me pa cho record dem kasa me record ya me che say papa ne na e kasa I record ya to phone no so I record to phone so bo mu nkomo wo bisa ne say phone na kuta no me na edi ka o say wonam agent no ma me ho kwan ma me fa ne phone 2 was phone no me nam to ma na say wan de to ma no papa so phone ebisa wo yere sa ebisa me yere sa 3 obisa say kokko na me koka kire no say me kokko bi na me kotia
oni machine ko esa no obisa se kokon mi ame dia na se ho adia 4 wose se me de misaka oba na oma ye nchimi enti me de eye na me se asase mu de me ntimi entra ho enti me de kwakoto na busuafo ni okay me ko ba busuafo amane no edikan omo frɛ me ni oba nyina ye bo na wose entisa na wode na sasa questions ya osofu bisa no de nkanye huhu bia wose de edika obisa asai obisa ne se phone ekuta no se ba dika akote ne won se me pese oba mana ba na fu mu bio ti bi kote ne won no wa anka njem se bia ne yire ba won kura na bia wa ka chen se bia phone ana se bia etisa ti mi so minim se bia on na voice note bi se bia mama fan phone ana se bia etisa nti me boss na obusa samsa no mi so menti ase ti na se ma na busuafo eti say na when ni kan misa wo yere no mu say e bia agebetie asem we hwan me ka so ba no say phone ma komi ato ba bi that's so far hu se wafa okay say tema voice note no course no e no no eti say utie bitie okay ana me kan ti me kan ye kwa busiafo no no ana busiafo no bisa no say entisa am say enti sa say na mon frɛ papa no so ye so fo mon frɛ no mara ne nyina ye trance ye trance a oboni nkro wie anase mbomi nkro wie a me wasem bisa bia metimi abisa no ti se medika aba na fu mo no aba beka kire nse me hia so obama me yere aba ho bio na adenti na wasan send me voice note say o mu se bisa me na ti se ase koko no se nya me amedia ene so obi adwuma na me ya no aka kire nse nipa no enyi na ade mfiri me se ma no aduane a medi ni me bia metia ya ahwe me ma no na abɔ me 2 ebi so ana ebi kura me ne kasa na ebi ana se ebufuo bi kura ba ne se me piano kura no okokotwiri bibi obeti akase ma bono na no so ame ara be bechew okay na me se ene be kwa kodan abusiafo ne ka omo hwe ne esiesie ede kodan abusiafo no efre papa na o se won de wontimi ni me nhia papa so fo wontimi ne o ma wontimi ni me nhia ena me ye na me se enye hwe ti ade kwa na ekoso na me san de koto mani se se nipa no ma ye no ho ade nti se asem ba na se bia me se mo frɛ me ne nipa na ye nya asem no ne nyina ye trance nka na se ebiri bi oba na so wontimi ani me nhia de a ene me nti ase ti o san frɛ no oba ye no wo se won de wontimi ni me nhia na ba bia me pe bia me fa nko eja me so me ni ba bia me de beko me de biri bia me so bitie obra na se me de ba be dan obra tie ayefo na omo anka bi ma me se yankasa o yere no wo hemfa o woni go fora on woni ne netie wo adwen ye o sen pa chewo mi ma bi de sam pese papa no ba na mi busa no de enti ama wotimi ka sa asem no e de kire me yire me kwa se me yire kwa ne ba adwuma so no obi yire kwa adwuma e wo se wo hu se e wo se obi nsenti ba ma no hu se woni ne ya adwuma mi su mi ni bibi sa ti wo ba na wa friend phone so na friend phone so se nyame mpata ne se okoko wu to wura mon ma na me na me konya sema na se wa na konya sem me pese me bisa se wadwe ye wo sei e wo age ene papa reverend Adubu ahen wonom ho aye voice note na ho keke ena pese obisa no bibia na wodwene bibi foforo bi the voice note na pese me bisa no okay jusu se bibia ni omontem me de se me de me ono kwan nam so mo ye voice note o ka wi a ena me bisa no kwan a enam so no se ana se telephone so abo ame ama ya bisa no se obi yiri wutimi voice note kokko man de a okay voice note ba ko pe no wati ba semanti anwie to aso de na me de ba ko pe no we anam de na wati beti ba ko pe we anam de me de apart from sofui wo yire wo hunu kwan foforo bi so dabi anwumre wo nche wo de bia ompie dabi eno ane afuo mu okọ okay me pesa me sa te wase biem o si die na pa free papa sofo no ho papa sofo no be so oba na oba kire mu de nti a o sen na me yire voice note no okay okay jo mate mami wo de no me ni apani wasemu yi woni mu bi me pa cho e ba no de onimu na nansen a me je asem no ba ha sei na makobona mane abona mane mami na what to say ami adom ye de nyankopon ase yeso ye ho ye wa hapa unu aba mani pacha okay woni eye Agnes kokwa wade no woni mu kakra me pacha me wo ba se e no mo so wo koforia
enti me kura no nanse ya kura yi minim se minim a enka me frɛ kokɔ no kura no ebisa no wo ho nanu ya na esi minister ne ku enti me na me Koforia. Okay, Koforia no e wo isi region Koforia he fa de ni Koforia eno wo he mpacho eno mpacho ufri Diampo ufri Diampo na Koforia. Okay, na so unu ko no kura. Oh, okay. And enya Koforia me ti anya ni se Koforia aye o yo enti unu abe me amane be no de be bo wo mpacho na amane o de be bo me an se o se de so fo bi ye no ha no na ade na sha ase be mfie mienu ni enam se na mfie mienu na nti watena ho saa mfie mienu na se nkewu ase wawu ya so se bi unu se ye ni maame ye maame ewu ye papa wu na wo ye nso ayaka so ye nọọsụ eme ya ka me ensa pe ena me nso be me ensa me ba ku asa fi maka mienu na yese we kobasa na ye nden ti na ama wo kura wo so ate saa no udwendwen ho bebre enti e wose opu obi na de koto abusuafo anim ana asore ma ne bi wose me de akoto mu nyina anim ye frɛ na wo ma ana me se na yese wo ye ne dai ana wose wo de abeda enhirafo ana me se ne me pa ache wa bomodi ase de be ya on ba frɛ no na se bi aja oba na nkasa se won ware wo a na ne wahu so oba ware won so a ne ye hu na kwan ye be fa so ne nyina ye siesie amana ye okay se de ye ko na nkoyi aja ne ne ya asesa wo fia na ne ye de ye ti won kama de enam mpaso agro bibia ye kama we de ti wo e de twato a wo ne ni ehia sa agro ye ti ma me bisa ne se bia na ne ye no asesa bi ko de ne ho kame wo bia okay until last time amu ye bi da be Eja Daniel Daniel I know je Brebe bi twato ye da be na wotwe ye mu Mama pacho bi aka na ontimi nka no kore. Na say na no wote. Aja mama me nkasa. Na so ate. Okay. Pa. Na say bibi mia no fi. Ai, ade no ka no ontimi nka. Se dada no kan ya, minister no e wo mo aka na aka nketo a. Mienu. Kamushe enka ye ba hwe ne ekwan ya be fa so ne etimi afa so. Ida se mama meti ase anko won pene masa ade we enkoso. Oh, ne ya mama ni ho ne nti ode ho saa adidie mo ne ayi mu kura enye fe. Meba. Mami Agnes. Hello. Hello, madam. What is that, mami? Yo, wadaru ma katru fi radio no mami kakra. Ana le kakra kasa yi anan ko wati mpacho. Mami graso. Eja Daniel, sorry Daniel. Hey, one na awade mukura nkoda nu mabako firi maka 9 na ebe mfie mienu ni anu se woni Reverend Edubuahen asha agudie bi asema okoyi na duro kra wo nkwanta bi so ohun ya ne se ofi papa sofuafuo mapie wa bi sa hwe anu okobo baba sofuo mane se oba mi yire no afa oba fa na voice note a baba sofo aye same yanche no phone no kwa no hwan na toma kokofo ni edo su bebre aha no kakra wa baba sofo bia papa mfi no wadama wona wo ye yire de na asie o ma mi pa cho papa no to lukuru no wada sa Daniel na mi de na ye kwaduma saa o de ye aduma so ento manim drop nim akoma 20 Ghana Obonia me kopa se mi right sikani sa o ti confirmation kana so na se ti kan de fa bi nka ho ne fa bi nka ho tra ana me anso ato ma to bu enyi ma wo se wodi na ekoko no wo mesika ma oba wa ko ma sen Ghana 20 Ghana ni ede bia na enkwara enu no ana pa 20 Ghana no bi na wodi ba to bibia bi lusu me bi na pa fuom enti me ka chen se sika na nso to on fa bi kan o se me confirmation ko na so me sia me kan de obi anti enti ko na so dia amam for beti enso ma de bosia me didi dwa o ma ska o so ma me ne aduma o ma me enti me su bi fa me ho ade me ko ba de na me nya bi atia me sika na makwaje no ena me so me enti me ko na fom ena no na me bia me nya bibia wa de o kan nyina to gwa na o ti won wo cha odi ye pro sa dan to nya ma bo bia beti we me na wa bo bia wa bo bia na anto mami age ni so wa na o de bo bia na o ti won anti age ma
Tobo. E ma pressure Mary. Tobo na yi ni maku na mente won kan ye why? O se ma asam. E pa to o le Tobo me ba wo say wo kwaje bosia na ode bosia na ya adwuma. Ba bi ehiam ne so so one wo da wi anu abo udua sasen. Ba me ko ba de wi a. Na me di ekotia mi lo. Mene se mi kuro. Mene na ya adwuma saa. Apeso want money. Do asinim. Bibia ni me so me so me pa life fa ba. Me pa life. Me ye kura adwuma so me aka se me ye kura adwuma. Me di na kisa ama. O se abo ne koso. Nti me fa no ade se me so bi se mba da meko. Na me so manya sika na me di bia betua. Me bosia na magena. Na me ko sika manya bia man. Ana na me se me ya ta me nkone fom na fedo ane na ko an wa buru me bia sa bu so ni nsia ni. Oni di fie dada bi odi bia bonten. Nti o bo me bia na sa no. Odi mi ye o sa bo me bia na me so me sa bo ni bi sese. Odi an na ni da ho no bo me a. Anto nya ma na de bo ma no so nkunu mo be sika so nkunu. Na me so me bo ni bi. Na me ba di ehun na be ma woni na yire na tie na wa ba ho ne wa beda wie no wa ba odua obo ne sei o sei sami ko bi afo ma enso ni nkumi no de san kan fa woni won na ne ho ana sa na fa o ti na ne so ate na o to oni di ofie o so na oni di o ma ko ma bu tu mi nsie ni wa ya me ho ade no December 17th na ebe 3 years ni ma ento kwan ya me ho ade wie no ba nti kra me dua me kotu bi bo fu a oni me ba ko sa ase me nka no cross se dua na akogu nsuom ni na me dua ba nti na me kotu bi no na ni nya ba ni nya wie no kotu ni kenten nya na ade abram na me de ye ni a me dua ni de on pese me tu bi kwase bo no obo me ba agigina so me ba eja na wonu wo yire wo ho wakro no wonu ne dawi na de nsu aboni dia eja e pa chonte sa na to say obi ani ho no ma obetimi ayesa na se metimi ayesa ne tran no se sa na eti ase mi hu te bia bia wo ma metimi enye sa nti waboni dia no de nti na aboni dia papa no ho se me busa no me ni nyina da kete so nya sa bonten na me kokko busa no okay me ni nyina wodem obi ani ho no ye nkwa na fancy eti efie na ye menini mienu kwan so ne dem ye nkwara aka no obi a woni dan a odem ana me bisa anti me bisa no ka chem se papa ne de on de anya ne hwe no na be de mpebia menye na papa no se minim ne se me di agrokra wo ma papa na chimatum am se wo ma papa na chimatum de adan na se voice note ni ade na wo sene nyina na se nyanya me na ye madom ma me hu ana me de me sa pia akra keke kra ka ka chem se wo ba madam o ka chem se wo ba madam bi hu sabio sa no ka kire o ka kire mu ade se mu pa ye bibia me de me nu kwanya dabi ade wo phone so nya botre dabi ma me ka kire me nu kwanya wo phone so eti se mbeti aboa me yakọ MTN office na on voice note no me ye no ene o me call course on na ye ni nyina mu beti ayi ama obi atie bia sa na me de me hwehwe no me ba to bo wo de mba jisika kura me kwa kopa busia am ye de akwakoye no kwatem mami age ma o ka kire be men se wo be men ya che na tum wo be ma papa so fu ache no ma o so be bo be na so be kumi ana me so be kumi dia o kumi dia me so a so be kumi ma na da ni bi hu say o say se mi dia go be kumi ana me ka kire ni se so be kumi dia me so me ma na da ni bi hu go yire cars o se usu beku no ni dia me kan ka wo de ka sa ne ho me kan je se meku no me dia abo akora me nkuma abo me nkuma abo ene makokum nipa me ba nkuma abo mami ade me dia se sa se me dia me simu mu ame ni nyina kwa MTN office to wo no ye boni na akwa wo so oni wo gina phone so titobo mami ade ma ba bi kro bo wudua no eja te ha kai no na mehwe ni fi ha no ye ne me da na obo media da he fa ni ye na obo media oni me da he fa pa chew edem chese na ye da ben kai no na wo so wo mo wudua o obo media no abusu mi nsia ni da no no wa da na wie na obo wudua no obi wie na obo wudua o tu kwati fu choma na obo wudua eti obo me no ana me so wadi ma wie obo media benya o wodi mi wie na wata obo media kanya maswali ko monto hey aja
Obai asemu okay na ni bresam o. O se so many bresa na me so me kan. Enti ka kire no bonidi na ka kire no. Bonidi ana kokko. Aha. O say papa and voice note ane ne ye no. Me dey me ni hwe be ka kire o. Dabi o se wo bonidi ya wo se woni ni da wie ya na de age no. Oh me dey nyam ni da wie ana da anti me ni na awu num no. Enum na me ni be da bia no. Me bonidi. Wo se busu mi nsia ni. Na se o ka chem se wo bekum dia me medu aduane ne wo be bekum. Enti me dey me didi ni buti aso. Me ko to aduane ana se me a me ba se me ti aduane a na ma ye meduane. O bo na akohoma sen pa che o. Eti ye dia mo na akohoma. Dabi woni ne tie ni nyina o bo na akohoma sen. Me ne ti no. Me ti am 400 ni ye sen. 40 Ghana. Aha. Ya kuta kwala me ba ko secondary school say ya me fia say kwa because to provisions obeko akwala ni start school no 3 years na ebe mu musan say the thousand kura ko musa akwala ni ko school na be ma say de ni say o e ti ko no 40 cedis e ti say bi fie no na me manage say ye nyina me ye bia kra na ye say de ho enchire me bona ko ma na enu bi na me ya makwala no ebi so na say bia bibi say ofia me de beye me kire say tobo boba ye boko adu say obo na ko homa 20 cedis woni wo be bresa afiso antoma nim hwi nim obo enti sa mu watimi a mo me enko afi me domo aha me domo enti emu na me do no mu musa say osiafo no say mu de mu musa no nti watontoma ma no pen nti obi a me yire no na me ni na atrawo tonto mama no. Ide ba kuma se akra ye be ai from me ni nyina ba kuma se ba bia be toto ade o keje ti akwa. Ye to ya ma nipa ye to no ade kwa ka se oh be ma waya ade. Enya ba akopɛ so ebe mprensa. Eti afi bia wa afi no so a wo ma no ntoma. Se ni ya wo ye na ase no enu ti ye be ai from kwa no. Ye ni fridge. Me boka mpene na. And I want to mama me. I found a message in Malini. I don't know. And to many girls, you must say, me to fridge will be friend Juma. Etika, I think Roma Miska. Would I feel back on Eba? Call Roma Miska. Neba. Baby, I'm a person can we man on winny and if you said, dear mammy, what's a hand obey say, what Bonnie Viamonus, what Bonnie be? It's be Sawunia Bear, say, what Bonnie Viana. Oh, I don't just say what papa and she made there. And I mean, Mammy Sumbondia. Who bought Diana saying, middle? He bought just a papano. So I'm calling a form. Dana say, papa and your voice note, Emana. Zana, the feeling couldn't, sir, keke. And on also bow saying, or no, says a miss come or baby. Now, one pena. Did I mean pena? Eba, Agnes, Mama. Diano, ebeda ho makodane. Ma yankodane, o confirm me teacher for bi ba fi yankodane. Ento am ko no mo 15 million. Ento wasi mi ntia half. Ana mi si mi ni 1000 ma di low, ti mi tia mi low mi nya 1000. Enti Diana na ho. Ana ne na fofo ne se, omo a betua me de no. Ama me wasi se mi na enyi mi sika na enyi tina. Enya de obedi o machi. Teacher for ne nyina bo fo mu nyina namba o metine yamam. Ne na fofo no. Na papa sofo no wona ne wo bibi yo wo mpena no no ana ma na nya ne ho ade no no ti me ko sisa koko na me ko sisa yo na me ba na me hia me kunu me ne ne bibi aye voice note da no ko ni si wo tie wo phone so o ti me nya me fu ko me fu ama ye ma wo betimi aba han ka me dem ko me fu wo ko me su ni kunu fu a woni me fu ma ye me fu da me koko ni me body en ka me dem ko no ko hwe ma sentro na me twa na se me ti obi afi mo na mo so ma hwe tira say voice note by na papa yi so voice note hu no so abodi ye de da ho ma anhwe bekum mienu nyina so mayi mani voice note by ya so me de papa no me de na ye me papa ntino o from nta no a mi kunu ni bo mi dia na me ka se da mi kunu so obekumi ana so be ma de so ka so obeku dia na fanima police na papa no so ka sa ana na wo voice note no so when I'm a slave, I can't catch on the cell. Look, we saw the Kumi. I know, sister, the Kundi and Panama police. It's a man about Panama, and what Panama do something. Now, dear Cosu, no, I'll be above them near the end of Papa Funim. I'll tell me that makes say 3 years to me, call for me, my son, 3 years to me. I can't make me one year. December 17th, for 3 years, or I am a one year. You call me for me, your mom, if you feel the Tom Malay Bank, chocolate, some conte. Okay, that man say over wire no ebiem. Maybe me na ya japa de obama bin ti do I say on chen me no family mama me mpani biem. Hey!
na ba ka me pa bi aja what say oh mate say no tina me da me pese onukran da edi no na nya o meka se me na me bu no kwase anti na me se mo me anko MTN e da pa de me na ye na no report me na ye bi bi ntem won fa me fa ma me ye ti na won fa panyini bi o fa ba de nye tian ka me pa bi onya me bi ama me ade bi ti na won fa bi ba cho ade enti na papa won pe ni bi em wa ye won ade won na won kola me mu bi enti a kwase buo oba betia efom kwase buo ma me ko kan no ne me ntokwa enti akoso saa be se me wale no ona odi mi ka koye me ho ade e ba mu se me wale no koye me ho ade na ma tena sia nso so ye me ho ade de e ja ne kura chen da me ne kwa ne TV ne me ma mi elubi da bi e chen wa ya ba ko ma nye me se da won ti ndia on fa ne ho na mfa me okoye o wa de wa ni ma se ta so na tele me ni na fa me ko o so for ya my for ko de me ko o so for ko ma o guma ni ma se me batobo enwade yo no se na ompe no anke ni se o ma ne kwan ma ne kwaye onwade but wa kwaye wa ni oni me na fa ko nya fa so me hunti nya we 3 years ni wa ya nya we ma bo ani to no so fa de be na mfa be so wa ya me ho ade me nda ta ma nya me ho ade me di na chi ngba man kwala na nyi me ba pa ni kwa 30 years o wale me kwa 30 years ni wa bulu kwa tia ta abusu me kran ka se me jire je wansi asu su diska ko yoti ni wo bi da banti kran ni wo bi da bi amana me bresa me pa di biam bibi ka kire no adana ni hwe ka kire no adentia bi hwe dia me de ma se ma me kan se me pe no nokure eti se mu betin aboa me am yakọ MTN office no se MTN no wo de se free mo so won ware bie mu wo de won ware bie se de nokure no be de di se de nam so ma me be kan ye no eti sa so oni sofo waje atum na bi so oni ntum waje atum so oni sofo na voice no waso o ka so be kunu e no no bo papa sofo ma ne ne ma papa sofo ka se o be kunu de ne o me nchewu eti papa sofo no ebusan se koko no me am dia na se yini na no so ye dey papa sofo no busan enti am say mu me akwa MTN office se tete voice note today ye nya wa MTN ade a MTN monitor e calls aha ana no achi so na ye calls eti o the course no mo me enko na de ye nyi om course o ma ye no ye yi ko no we are what next say na no kra de say de abi fa so obi etie eti ni sam a wo kan ade ni na no ni top na sam so wo kan waja aha mama yes say ya obi an obi e ka sam a enokra wom no e wo say daddy se me de na nka mimi susu se nka no kra no be daddy a e wo bra waje atum se obe ware na fe yakohwem se ba se wo se won wa obi na be se wo ka bibi kire no se wo wa bibi odi a se ja medium ko huye no se on timi mi enko MTN office no e ma course o ma ye no ye anya yidi a me so menini ni ajapade bia ye ni ma ya ye beche mentia se so no se woni ma ya ajapade nti o ne me beche sabi da me ka se ma ja no na mu ma sem ne ba ye na me de ne ba ha se kwadu a wabọ wo nyina ma bisa wo bibisa wo se wo se woni ne dawie a woni ne dawie ya mfi kete so no bodu de ba ko me ba de to su mienu woni wo na tie sika a wo de be ye ne ti entoma woni osusu se obu nu kwase nti wa bre anu na mbese nka wo yi ma no se bia adanse ekura ne se afi bia so a me ma no tuma miensa me disika se eto so adwuma ne me ye no me hwe no ne ade waka wo ma ne de ene wo chop money a wo bo ne fie but oba ne kwa adu no wunyi ma no se me maniska imaniska bia ana ma sai na ya wo de ma na bre bia mpa chow bi ko ho na me ye no se ada mai ntina se kwa mpote ye no enu me fa se be half bag nti fa se yenya 34 kilos 34 kilos no say na abobo ya akra be kwa akofo ho no kwa awa say woman is saying ebo na miti afiso a miti ma ne bia 10 million and 8 million so sir so after freeze kwa me ka koto e woman ni big da want to be woman ni big da me ka be for woman nya me ba want to be woman ni da person obeka no kren say wo free say na say magia ana magia yi o ti ana magia ni ka ni no ba ba ta ma o ti do na ni ka ko ba de 10 million o tell you na mami misano age mami mati mi ma usika afibia o afi ti ko na 10 million na uta ko na ba tra mo jo se na se ke na mi ko iso ba ma me tia me so ma me wa ti da afi su tele wa ti ni mutuma ni dress ni ma me ti obi bia me ma wa ma wa ti di jawo ma me
Mama, again mpacho enti saade no nti na wuja na wade wa guma ni masikroma anya hankoma kroma de ni ana mani ade na mtinipie wa guma ni masesa me kwa na manfozam ti anu nti na wuja na wade ade e ba aga na ade me de mi se titi aware ntam ya gama mo be mai wo mo agama wo so mo agama de anu nti na wuja no nim gwase ni nti na mtimi nwale ni biemu no ndo mfa na ho ame fa na ho so nim gwase ni ya de ahia ana ma me ka wode me ben sra me fa we ti sei me fa we ti sei be bia me fa bia on cha da mama ni o wode me ba nyina mama ni o me kwate na bonten ke nka ja fa wani to man na nka ja bibia ba ne nka why na nkwala no manyini do so kwa na Jesus 2 o manyini obi tia no fa no krotimi enti me da me mpedi bi mo nko no on fa no meba mame unu abe mai wakuma na wa homa isu yo de wo kani o se de se wonen be kasa na me kasa ahyase na meti ye mumu a ka me de ka me frɛ na nso obi a anka bibia ankyerɛ me mfie miense ne nso mete ho hwee da mi yi na nsane ne edue na me brɛ ede edro bi brɛ me nana na baako ɛna ɔbɔ mama ne nti de obayi ken wo matoto wonu mienu anu a ejada ne de me ma won kasa de me ntie wo sister mame wo se ne sei wo na wo ye panyin ntie wo mi de duabɔ na aba mu na omo se omo abodua na mu mienu nyina mabodua ba te obi anka ma obi nte ɛna mu mienu nyina so ɛhyɛ mo ho ɛna na jada nti na obi se obetua obayi di ama no na mo nkodane a so no amfa ne sika ama de mo nkodane de obi anka ne sa ya sa no mo kan no na dua no na nim se dua kum ni papa voice note keke hunti wo mbema dua kum wa mo agya wo ma ho wagya wo bra wa bra nyina ho sa no so obe enya voice note keke enti wo de enya ansem nyina na etimi eya enti wo de voice note no se de wanya aka na video so o nwale bio enti o nwale bio no se mu de mu san se me so me pese e bia me hu na ni mo fie o na bia akofa papa nso omo yanchimiti akofa e bia ban ma ne abre me enti eja so nwale bio dia se utufi we ban ho no me de nya na me ka se me nwale bio ono na so nwale bio na aha na mbegu maware aha se da bi wegu aware na hye me da bi se mbegu hye wa ma na me pese me hu se me ba wo me ni mpanyifo tie me ko wo mo nchen na me pese me hu se wo how pa eye de voice note no any course on ne ye no ena me bisa wo se wo susu eja course dia ni mo ma ba mo dia me ma dwene pa dia ni susu se e bia wono ogye se bia woni ne wo bibi ye enti na ama wo dwene sa na wo nso se bia wo nya nkwachi no die wo ka bibi anti mi nye ye sa enti mentina na mama me bisa se da wutimi wa kwachi ne dia eno nko na se percent tokwa de se ne eya dan yan tokwa e ba wa ne me sra no ana da woroma de wo hwa kan won kam ye hunu na omunya we se eja mi pese mu se voice note no mi bisa o se wo adwene bi se e bi oni papa sofo no obibi ye wo se da bi mi bisa o se wo susu se wo yire ne ya asesa wo ne nam kita wo de se wo se bibia ye kama opiepia najo wo se da bi wo how pa ne se ije se me how na maka se no voice note one ne no se o mi anchime no me so me nya o mu mienu no boni bia ana two course nso one ne ye na one ne ye ntimi de me ba ase ne ba me de dam se kamu etin aboa mema yako MTN office ne se course o ma ye no se yi course no de be ye de pacho se no na be dia dan se de me kan e wo ma na ase ni aja minti ase o minti de wo kana se eti mama ti se ase me na me ko send the voice note ma papa sofo no eyira ka se na papa sofo no hu obeka stylish minim so e betimi anya papa sofo no wa homa no so mi go asam no esono se bia me wadwen po bi se papa sofo no ne me yire wo bibiye machi wo no mi pese mi hwehwe mu hunu but just a mere voice note a
woni oba ni di nkomo mo oba na kasa wusu beku no ma wono nso sese oba ma so beku di ame enche no papa ne na kasa onye ma oba ne eka papa ne na eka nye ma nka wa dasem bia wom oh ebi so na bibi ho na odi se so ayipi na me say bibi ho na wonya nkan ya kama no asem de bi wo man tina me ka say voice note ke betimi ayi a e kasa me matie kwa ni ma na mo nya nsem nyina be tia bu so ha say wa sa bro sai wa ga no dia enti asema wo mu bia na wo sa wo ka se bibia nim so dia ene na because media me nim ni say we mai mame ese phone na ko fa ni na aba banko fa no phone ka sem bia ni ho ena phone de wo ye de on be fa me ka say ene sa so be wu because ade bu ade ho yia na kwa ko fa media me fa no phone kra me fa no phone me madwene mu no sofu na ye mo na no de obo awo ye sofu no mo ame sofu de okase obo ame na me na wo yere no anyi wo mo se oba no se onko na fuo oboa no onko ye adwuma oboa se wish na achi wo ye dabi wish ti obia se no kra na wo mo no person beka wasam na ni na ho ani na ho utie ensem ye oba yi kan ya ani da oba no me de me hu se oni sofu ni se ka no won kan ko se one minute say mi ko tu banchi krama mi sister no yanya yie na say mi ko tu banchi say ye fanya duane ma ho a na ka no bone so say o tia say mi ko tu banchi be say mi bisa o say aje mi bisa o say e dey twa to a woni wo yiri nya na mu nkita hudie ye da ban o be kai age da bia odi mi ye say age hello ma koko fa ena ni for the school odi mi mama kama na timode ya me hadi kimechota hadi ni kama na timode tabu ya mali dimi maro so wanye go ni kuno no mi media na san homa mi jala me da wata ena go de school dimi tabu ya dimi o ya men ka odimi ya pani wo se na 4 days kwa wa ya dai me na dai te dai na 4 days ama ba voice recording mama say me ka say nya me yiri me say nya me yiri say nya me yiri and 4 days kura no wanya akoma pa anya na 4 days da ben ni bi sa won last week na sare funi nya nye last week say me ka say on me na nya na mu asem na be me ne ka nti ide na wo anya na mu ade a oni papa ne ye no enu na me de make ho aso nti pese ye ne papa sofo nkasa sa na onye den on twe ne ho mfiri ne ho na me musa on twe ne ho ate okwa akron so na mso mo ka se ye nchi me no me pese no na me hu abuo ka se betu wo yiri na kwa ka che ne se wo anya me yiri na kwa ka che no voice note no ade se me tie papa no na ka che se me de saka oba na o me nchi me me chere se eja Daniel ko da ejata bo mu no e boko na ne ko ba wi se di wo sit enne yo buka ko si eja de me pese me ka kire wo ne se hwemani oh me da me show mama de me pese me ka kire wo ne se voice note no achi wo yiri etimi ko ne hu ko ebi o wabobobo wo nyina achi wotimi ja na hu ma woni wo da woni tese a wafo dia me die ka me susu se ye frɛ papa sofo na die wo bi o kyerɛkyerɛ mu a kyerɛkyerɛ na ne o yiri ntina na ne ento yie no fatu yie na nkoda wo montam madwen kyerɛ no me kyerɛ madwene pa kyɛw se upon voice note ni nyina achi obɛya kyerɛ die nti okoye adwuma wo papa sofo na fuom ose onu eye adwuma no a wo hu so nti oye na dwe so obi frɛ no pɛdi a wo bɛkɔ ɛno kɔ ye ba ko pɛ na nso voice note ni nyina achi wone wote osu mi aba akrati akra wonte ho asɛm enti papa sofo ba ha nra ɛno a wo ba ha ye ne no kasai ye nti ye frɛ no won fa nyina nso se benada ɛno wo bɛba oba ne ye ne kasa na nkra wo de ama ye de bɔno no wote ne ho ase a bomodin se woni wo yiri wan dua na da ho mbekwa akodane moma no nti na de to mienu twa voice note no achi ko voice note no this a ukoji court order na de akwa MTN enye neba asem eye is a long process court wa makrata ma order ma afa nkwa no ko enye bete enti
se wan te se wo se me do be do makoma mtofe anum ne ade nim na ye wo ho kwa adu na sofo no ma ne ho futu dia eketwa so o ma na futu be twa so na wo twa so o de me twa so na ye because se no de ni nyina na se ye be hwe na ya siesie mu ntam no se de be ya duabone ye ni nyina be fi ma ade me ba wo yire wo do no me ba wo yire wo do no me se wo yire wo do no oh sami no na aka me na anta o do no na me kura me ni mu de beto mu kura se kura oh me do no sami no na aka me nwale ne sami ne time no me eja ma ka se bua o be te program dia kwai o fe die o fanu fam ho eja tie ni opani ni o case bo hu na se mo kire aima kwa duba ko a me de bo opani yere no so ne so fu mo bibi ye no eni obayo me ba pacho point of correction onu ani kunu no say wonyi ni se ne yere ne so fu no bibi ye ntinkan ma no me se me ba so to ti mi ye so ne bibi ye de wo so no be be ntina kam se o mbeti ye ya ma ye dia e bi se nsem bi to aso kra ensam de he tell us ka kra mo se won ti mi yi ti won ti mi yi dia na ho hia se me sa aka ensam de ho hia se me sa aka mi ti mi kokot mo mo yi dia mi ni ka be kokot ti obun kwase a be se me ba no asemo obun kwase a wo de wo fa o da sofo beba Tuesday nti me be mama manika o da manika so di na se mo fra no na mi sa dem pa cho me bo na na hima oba wa afo yes the voice note no so ti ase voice note wona ngasa papa no kura ne da to objection mama manika eja wo tu mese meduma ha objection I got here bo objection hello asam ha me o de o yan ka de be kan ne de yan sorry na so nwale dio ade enkon bed ade fra homa no so stylish no fan into so e be sem bisa ne nsemienu enti eje me ba ye fa no kwanya adwuma hwe me papa ne otu me de waye papa pekope ye mpese me ka kire wo ne say de wote ya apart from me ba age ma ba na de wonya me ma fidie so ha enya mi program so na abeja no ti de o kan ye no twesai so woni so de yire ne mi a wonya nim guasie na ogumi no tai nti be se twesai Tamage aja aginasa oh hello me say man twe asam na okai ne science won ne biem no twe science na me ka se me nkirew baby I was sitting tani ma fi akọ baby I was sitting tani ma ana me timi na Japan de me nko ntiji so o jam ni na musa na 4 days ya payo what the man me fa man etirima de enti twe science me kuno no me de me sabe fu ma de etirima baby I odi me sale chase mo ni nka ye mo e de ko fo mo go be ko no e ya di me nsamo age ma twe science papa eja asare Daniel wo kuno no wo do no wo ne ba ware me de nka me mani ntini nka me se me ko wo ba bia me ne wo ne ya tena sia boye bla owo titi ma do ko so ni tini mo ade wo me sinto no so na ade sa ye tinu fo wasesa eja Daniel age ye tinu fo wasesa twe de o ka na sai mani wu sa wo do no I love you koko mam ko hello ma ka ya no ukunu unim so ante bofo fa ba twi no wonte ase ni be ya ti me do pa ko ja sale ba ko so no site mama mi ase ja so ya gaga ka o
papa so for no na amasa ade we say nyina aba me de kabini ni asem ntina make us so ade aha ni esiesie asem wo se odo gene so na kabibi kire no oh me so age bi smini uni asem bia na papa no na ama na basa enti ka wo se oka odo asem me so me do no yapon age mama no woto ase baby oba ba ye beja ne kwasi si amana ba pefufu ankwata ho ene ade si akire oni no bibia be kama what na ye be twa madua no wasa mafiri me se papa ko no ni voice no wanku papa ya anto na ntwene me ada o nti me so ma oni fufu and ya o no si na chi ma mesre why mate aja na den na nka wo pese o wa ma na pan kon okay aja me say na den na kon do me kon no he dabi oduane a opepa ye den me ko no me mu tuo ni ka ije me ni fufu nti apese na mi apese me so mana apese why na abomu kama se ngugusu ana bibia ye kama bia why ma ya me de manu no na ni dia na obedi wa ni na ya ni wo case obedi di ne okay eja kawa kuma to ye ya ka bia ye behwe aka ma ho ato wate enkasa bi hi cash odeshi maame ne se onya tu free mu a na obu ni dua mo ya adwo na mo ya adwo ni wi asanka me de minim se adwo be mu nko ade ana se bibia siesi bibia deda na akwam na we de bi o adwo ne wi a ne de dua bo title na ba tumi ka kire be ma one nete one na wo ma tumi ka kire se obewu ada sebe na janan ho obewu ada na janan ho na yesa asem na ano ehye na be ma ne so bro ba ne nua tumi ka yesa obeku no na yesa omudo wo na no mumienu na ape we pese we hu na we nso pese we hu na penifu ati se mu din kwala niama na mu na mu yesi ene mo manso be den duabo fie ene wa do ti ba be hjem ne de wa ba be pie se abusuan ene duabo ne de mo de be ye sofu no hira ma wa de so no na de duabo title se wo yesi dia se ne beto abusuan mo me fa agro entonchen ni esue bibi wa ha hwe ewiase asem a wo de wa no be ka no unim se ahonhom enenam ntomusom wo afa ne se wo ka asem no tra sa keke afa ne se bia wo di threaten nipa no di hunhwa nipa no nanso sa asem na wo ka no ahonhom nam ntomusom mo de ye adwuma nso enti sa asem ya obeya ken nenti ochine bi be mana ewuda hosisi a na asem na afi na no bae no esi pepepa na be mana da honom no ontumi enkasa ukasa no ho a onfi woye ne bibia nye ya nto no a obefelesin wakunipa nti den na obefele nti soso ampa so kwa sorry ana ye lifestyle bi wo hono ma ye da na dia ya ye hu ne se enye hye ni ebu ye ni aguso bibia ni hono ma enye hye o ewiase bibia ye hye bibia ye bibi nti mum ye hye ano kasa yi na ya no kasa ano tata krema ye edi enchine di mekono ehira esanso dome ema wabrabo ekonkan sa takrema ya so esan eto chese ete wabrabo ema wabrabo kachi
Timumi enhwe ya no kasa yi na enye abrabọ no adwen na ehye yetirim se enye hwe no yeyin firi ho na ewiase no enna ho saa keke se empo ahohom anso mu kura na wode wano aka ne so obi na mba bia na se one nipa no ewo asem bia wode wano aka saa asem nipa no betumi afa saa asem na wo aka ne so na de ha ko di saa bone no na de aya saa de ko de na wo kan ye no na afi ye de ahyew timumi enhwe ya na monto ye hwe ye kasa yie asem e be free ye numa ba no ye make sure say enya asem a ede ohaw ebe brain enye say ye tie saa story we ye tie ne saa keke odo emu adamum si de kakra ni ye fa futu e de afrim ni e de aboye bra me de meka kire wo metufo utia ebeboa ye se ne owa aso no ontie ne honhom ne ka kire asafo no ebusua me ma me kasa enye tenten me de besia da sene e be sanso ahia bi mesere wa se obe like video no wa share no wa subscribe na so wa drop a comment no e comment section ho no aha e da so emergency Ghana TV na akosi adepa eni medin ebusua da sene e be sanso ahia bi macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.